fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni hwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire Akabashoko enkoma obibia sedane da munya ebre eje edwa eti nsema ye de ebesomo ewo too much GH ye comment section eso musomfo munia ba ekwesika pa no dane da minimu edi eche na munim se beji edwase dane chese ensema ekotwi ekobreman ene yabone bede ye ba besanim wa ha twene sere ene abasa ama won soso watimi di wadwencha wo fa ensem ne ho aba besomye na Ghana hanom wanye papa ye beka oye papa nsoso a ye beka chese de ye bia no Ghana fo ebenya eye eho asem aka ewo wo man yi emu na ne nyina eye yankasa ye nuaba eye nana ama Brown Kumawood actress se mo amunim se wo no de watu ne ho asi wo no mo se dane da wo mo ho ache wo mo makwa hoyehia mu no wo beyi eye na do ye suban na ewo ni mu no de akire eye wo mo nsusu ani atimi aka na abusuafo 2020 mu ensem bebre na epie free mu ede eba ye enoma bebre na ye tete ye na eno ema ye nuaba ma dodo na nim no ewo eye efiera movie emukofori ye nyanenti ye se eye ne dan ja atomu amatese emu nioma furnitures ene de keka ho de ahye se dwrobe a enya de se obi empo enya na se wonya bi pimpo ede efrimu na eno ana ye nuaba ye na adwense etu ho achedwuma dane da waye na adwense wo beye anase ne ye ni so wada waye na adwense wo da na di wo Ghana hanom ye hwe Emmanuel Ama Grace Omabo ene wo mo mekeka ho se wo mo ewo fie nyina wo koye kokoye wo madoye toto drinks ne de keka ho ma wo etu no so ye na adwense se kofori ene oma ahye na ye nuaba ma no wo se wanya edan foforo krampo ene obesiesi mo behua eye akade ni ebi enu nto ye na adwen se wono susu edonate eye enioma ni bi ede amano ene mu fridge ne de keka ho de ye nuaba yi eye ne kama no wo wie ye no unim se Ghana hanso so de ade a eye common wo honom akwanhie sikura obi befa no phone atwa se obi ewu obi twa wi ansa no de abeto abonten ama ye akwa ye ne mo na ye nuaba yi enam se wo de chenko na wa ma na anya kokoam na ekoye petem nkwa de mfonyi twa eye den ekoso na no wo wie ye okoposti ye edito ni page so na chese Ghana fo ene ni followers ni bi no chese wo matiko apai se eden kwa na ye nuaba yi wo gine wo wiase eden kwa na wo ehwehwe ni mu ade na wo ye anase ya doye na wo ye na ebusua sei na ye nuaba na wo comment ye no wo de eye ni post no etu eye edwa o say bow your hairs in shame. Why do you like doing this? Until when will you stop? You did the same to Sikh Emmanuel Amam, Mame Dokno and Kofori. Haven't you heard the Bible say if you give something by the right hand, the left shouldn't see? Why post pictures of your two by for donation to Kofori? Are you the only philanthropist in Ghana? Wei ene eye ensema ye nuana ni din ede oye ohima fresh queen wode ekokotu eye edwa emra chese ye nuaba ye Nana Mama Brown ekoko posti woni Kofori emfonyi any donation wo ye edema no ewo ni Facebook wode blasting no now ensem beto odwa no dodo na so support abaya ne se de waka na ye ne kwan so ano no se Ghana ye koye nhwehwani mu enye adoye biem ne mum eye hwehwani mu ade na dodo na eye se wo be ye adoye de ama obi na wo be na asa de eye enyoma waye no ebasa beto edwa de na wo ye den na no na bi no so se ade wo ya na wo de kire se de ebe ya obi ehia bibi anase wo bi susu wo emwa ana pepa se wono susu be ye bia ono so timi ayeden aboa enti se de ye nuaba ye ohun funso bia ewo ho na susu se de munim no ye hone nipa obi ahone ene obi anim eye different no esu obi a ne se de wodwen ye esi efa ye ene ebinom a blast ye nuaba yi pa eye ewo ne ya woda no ede ebinom so wonya ye
won jai eyesa adwumade na wodie no se wo nkrofo ho be kwa ho yehim na obeboa na obewi no sa de beba betu ni page so de ne wonyan papaye no na ebusuam wo be di obi anu achi eno nti na wo papaye a wo be ye wajan ana say ye ni aba no sa su ni ban na wo dan na die ana de Ghana for ye ta eye say ye che obi ade ana ye twa ho mfonyin na ye de aba beto no ehu hia say ye jai ana say ehu hia say wo say ye nye abusia for we die meto ede emamo say won susu a wo fie wo udwa so wo dem for kwa dwentwa wo fa ensem yi ho ebra ebebetu edwa say ye ni aba na mama brown ne boni a wo ye ne sen say wo twa eye nyoma wo de kwa komo obi abetu social media ne mfom so ye no ana said o ye no ne kwan so a eno no fa dwenche no ebra e wo Too Much GH comment section so on like your videos na ye on subscribing so subscribe efa ema ye na follow ye e wo ye IG page and your Twitter page so Too Much GH _ be ya metina ye ene wo twetwe enkomo e ye Race Beauty Parlor and Closet e ba no makeups and entade mpaboa papa dia aha e na wo benya bi na be ho o macha kwan e wo e ye abeka free pipe down wonya tra e ye first feed ramp nam on your right e na wo be hu mo ewo ho no ene wo mo endi eye ahia na wodwumedi a wo pebia no so no wo be ne kama ede amon medin ede ekye sikapa da sene ye be sane hia maka fiti asese ne din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba Too Much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Too Much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe Too Much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame ye no monyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na behwe Too Much GH behwe na subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame shira na ewra Too Much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Fiti asese ne din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba Too Much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe